Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ke jingyo jing ujor na kapor na kisamla wat kam wat jam hakabaye dei bat ke jing slem man penmi ye ka result DSC kaban nadu snam arajar khat kendai kaseng hinyo terap youth council Southwest Khasi Hills apo ke jing lam samla arbok kharjarin presiden harengkat kidikot ka makrwat circle menhinin kasngi ka arpo artrik ujemang arjar arpo saw kilalaj banyak kendo yo deputy commissioner jong ka Southwest Khasi Hills hapo ka office terikam jong u kaseng hagani kasngi kala yo ro banyak keren ha ka dei bat ka kam thung jam bat kala dawaru no ba lingwa ba ka jing thung jam nang ni syakmat ka dei ban long ka ba khoj bat suba bat ka ba yai renti khanang ba kanambo jing bat penduk mensim yaki kena samla Hagani ke jing ya keren bat kaseng uba ti lingwa deputy commissioner ke Southwest Khasi Hills ula pentikna ba marsen kot ke election MP unsa penbenan hi ya ke pos balada ban interview bat kumjuru ya ki pos ki bedangsa yang ke SWC Southwest Khasi Hills District jadi katlang bagi samla walampun district di presiden di Pemukul Circle jujur betul kerja di court betul namanya di Porta berta kasih Nilai yang kenduk ya Deputy Commissioner di Southwest Khasi Hills District banyak pilihan jumut pergi kalau kebubut ke bertah ke badai bagi isu apa yang district lejong kemudian kong nilai yang keren sepang ki kam di belah sakut jom DC di District Selection Committee bagi pus di belah kota benai ajarkan kendai yang bertah di pertemuan perlai yang tahu jom kejutut di roster sistem bagi jutip bagi benar di mata pada habang kedua yo DC pada nak kena DC kalau penting kena ingi bah terskut ketika general election juga MP kemudian ya cik mata usapan menano ya gitu ki post kita ada interview di post pada interview itu ki create for usapan menano tersudah ketika general election ke election MP mereka juga pun start kalau bah tang sudah ketika election MP usa court nak ru ki post sedang sa kiba kita sak kiwe kumki LDA ki kram sabak kiwe ya agar milot mi rasa tenat ya kita jadi jubam di DC atau di pos kita samla juga dapat tan kita angdur bagi community na di kipor ba daksa kipor ba jabara DC ba halo ki jingtung kam ko district ya pa ro ki jing thok hau ba lakon ba kono ka overall hi kadi balong ka ba khoi ka suba ka kum thuk kam ko district jungi nilai itu babun nilai example hang ni nilai usaha hang ni OTC ya ke district selection committee agar kom thungkam bujki nilai usaha sibun ba ki bagi la ya thungkam ket kum bujki usaha ni kum juk jing tha ka sekut ketika jing thok nilai setenat bo DC dia ini jing thok jumi selek thungkam gaji kemat thungkam akhir akan di department la kalau ba DC la kalau ba di departmental poslo kita kena kicing tentu jumi PC level tak. Saya kau